metimi tam ne to me kon say ye ne yetimi ya man pabu say gugura na the wife for no police for ne ade no mo ni na me hotel ba say eyi de won na Flatelo Dabi I na mini asankoye me sai bi Dabi tie o tie oh mini uze tie the way awo kokasa en wan kasa oh mini se manya wo Mashafuna Akuapem Ediba Xposed GH so ebusia for mama nim say Xposed GH there ye dini ya honam ese ye ankasankasa nsema wose ye papa montuma no ene ye pa montuma se ne be ya hwefo ebetumi ahwe enya ntiase ewomu ne senti na meka che wosa abre nyina no bo homode asa obe subscribe to our YouTube channel adoma bi wo ho no aboso se ne be ya bibiara e beto no ayekane a Osa ebeka nebusiafo na enumi isembe gitene ewo yaman Ghana mu hanu say social media iso nebusiafo ni nyina ne say yan nim say yenua ba Akuapem Poloo and enumi ni sam baby abefe bia na che say oni police for ana say oni aban ene nya ma ne sanso akwakorro ne ho ediam akire ne ba nebusiafo ni nyina sansam ni nyina dodo na aba betwemukọ amande no che say nsem a gitene ne sesia obibiara eka ho asam ne say Yaye niaba Akuapem Poloo say no da no na ka woso no enanka ebia dilo show no na ka show no nka woso no na yeji no dan kwesi ade ye twenu but ye na nam so ma ye niaba no bufu ye ankasa bra hu say satam no so say ebia dilo show no be koso no netumi ankoso no oba social media so be bobo na adwen eka say eya de ye TV3 for nam hoye omo ne onu Akuapem Poloo e wasem ama ne sama na oka nyina ne say nri bi atwenu okai say on TikTok ye onyumba ko bi odi ba abonti a sexy Poloo awatu ndi frame Poloo me voice me ja ofie enka me de to nyum edema o ebusian for me niaba ne say samre nim no ode nyum no ekoye sanka be ya na ka ya de anka obepese TV3 for be promote nyum no e de amano banyamie nim ne kra ni TV3 for dani omochi e de ma no omo anye efe npa foforo nyum eka ono ne nyum no e de share e ha ni ye ma wankasa afa esumotumi abo homode ama delay etumi interview no ama na kaka kansam awia mo ka je say tam so se mo be yi delay show na anka no na duru no so no e ya de asamre no time program bi edidi akosa tam no ntimi eyi Osi oni hwe kachem na mbo no me kanchem say eya ade a ono muntumi enka me spirit down ono muntumi nya ne hwe ono na mo apetampe ni mu onten ni mu oduye akasa eti TV3 for mo watch it out enfema no na busia for sansam ni nyina eba betwa mu no abra ye delay interview no eya ade a video kakra bi circulate wo social media delay ebisa ne say ani ono Akuapem Poloo na mboyi ani ka bia na enumi no use for social media saka no customize car saka no ane tomano ni sugar ade anasa man ana wa be kan kura wo mu say saka na ni obi biara ne tomano dembo no ka na ye laboro okoji wo bi ho no mo ana no ko ekoye customize plate no e de bo ho na che say social media pressure I tell you e be foul street na ye shit wonim na say man fa wo pan de obeye de enye no na Akuapem Poloo Efuma social media pressure fan on and the okoji obi ka laboro e de customize plate e bo ho ene kokoda nchem eye sister delay sanso bisa ni say ani oni Flatelo na no say ai de mi abemu ano sa bemu ano nde che say e no sanso bisa ni say ani oni na dada na ye nua ba ne ka say de bi onene dada e na danfo keke na che say enam so ma Flatelo bufu ye ankasa ka say eya de aye sister nsem a akwakotena de relation so aka no eye bufu sam e de ma ono akasa san say ono no nyame anim no kra no wetumi ene Akuapem Poloo wedidi no rough one na dada wo che say woni twaba ne woni nchentete wo no watetete ni nyina na ebusuafo eti de Akuapem Poloo akokka ne de on fe nche no china so no de beti Akuapem Poloo no opese Akuapem Poloo tumi bo na homode ase oba akotena relation no so no wakasa ampa ono Flatelo ene na dada wa wo de twaba nchen na tetete wo no ansa na odbeche na ode ache no afa so no asanso ko ni social media platforms ni nyina no ankoka se ai Flatelo ni mi ada ansa na odbeche na ode ache na ebusuafo sansem wudi enye asem kuma
Ya kone ko hwe video ni bra. But dear people, let dear dinner peja ne de mato me kon hu nyina. E na wo bejira ba bia ka kire me se wonni me da. What did they talk? But did me tam ne to me kon say. Ye ne yetimi ya man pabu se gugura na the wife for no police for ne ade no mo ni na me hotel. Ba se eyi de woni da Flatelo. Dabi. Ba se o kan se woni atwempra. Oh, when is it na me hu ni da? Sa abemu an na me hu ni da. Me one of friend. Sade. Abemu an. To so. Akuapem Poloo, yan kan okore, yan kan yemi anso okore. Woni Akuapem Poloo. Oh, you my girlfriend. Flatelo. No, them abamu. Mimi abamu. Abamu is like full of shit. Hey, people, Mimi are full of shit, man. Hey, you deal with industry. Also, I mean, die in the yas. How some know what the now catch him so when him in die. And a mate. Yes, I'll people so from a palm chow. So I need years so called because I mean, dinida. I saw a catch a man for some dinida. Or retracting on could delay show. So go cast. Hey, delay me, Srewo. But Jimmy. Ebusia for video ya ekoko share ye hu mesi ya Flatelo buofu ye ankasa. Abra oni GH page for etwetwe nkomo okaka se ono no kwan bia so no eye Akuapem Poloo ada. Enam so magana for dodo na de omade ntre e de ba bonte so ka se eya de Flatelo na moe eye film keke bi no ope of Akuapem Poloo hu di agini din this time round. Na Ghana for ye hu ni prank ni nyina nti de oye ni de onjai kan yesu ye njai tie. Ebi mo so ka se Akuapem Poloo una wo de wo twe na se o sinti wedi wo na se o so ndi wa e fa na ho ben men so ne so kra jano so wedi wo na se o so ndi wa ande wa wo jejire mu je abezu ne bi mo so ka se Flatelo wa ko too far dodo ade na oba ko tena social media so oba no ne na da se dem krampo a so tun ko tena social media so ne wo sa wo ka se na wo ne na da ade wo ye second abna kokko ana se ye fra bra abna kokko ebusuafo ensem de edos ye ankasa esa se mesi ankrofo de omade ntwe eba abonto mo ka se Akuapem Poloo so metumi edi ne ho ya wo ye ankasa onu pa second Cardi Ghana Cardi pa ana otuma Flatelo ne da mesi Ghana fo ni bi kika no asa Flatelo no na mo no crampo no onye be matini bi sa obema Akuapem Poloo betumi angon ho ma ne na da chese ebusuafo Sansem when na Akuapem Poloo ni buofu je ankasa ama watchi telephone afre yankase ye bra eye Flatelo ene na atwetwe nkomo ebisa ne say adan no yes because onim say onene ndada enti adan ena oba akotena social media so akase one nada ogu nanim ase na ebusuafo abra nkomo twetwe ekoso no between yankase ye sister Akuapem Poloo ene Flatelo no ade ye sister ne record ye ene betu social media no so se na be ya ye man Ghana mu hanim se ni aman foforo nyina Flatelo egu nanim ase so one na dada no ye be mu so one ne dada na ye hwe Akuapem Poloo ni mu aya odi abombonten so. Oh, Flatelo. Yes, dear. Bibia wo call ye. Radio do now, sir. Oh, minia. Na me hu interview bi pa na me say ade na minia sanko ye me sai bi. David or the OTA. Oh, minia. Who's a T? The way I walk Kokasa and one Kase. Oh, minia. Se manya wo. Minia se be kot na o manya wo. Di na bisa me na mi so. Nyame kai ni se abemu an se no wan ti ase a. Se so yes ha. Se manya wo. T Poloo T. Tell me busa wo say winning Flatelo no. At least you should have said something like, oh, Flatelo is just a friend. What I say, he's just a friend. Oh, not Flatelo. Samang iti man ka say you are just a friend. Na nunti, e say okogu ko ye say chile me nua. Woni say ye me settle bibia on the way settle so. Ebusuafo video ya kokko share ye tumi hu say ade Flatelo ka say oni Akuapem Poloo oni ne ndada na mbom chese ni yese otumi ka say sa abemu ayi otumi hu say chese Flatelo yo na mho ya Ghana for dodo na ka say Akuapem Poloo hu de agidin ne ekeme ka kwa yese no kre esansa ebra Akuapem Poloo friend no na oni ne kasa ye ni isem ni nyina no oye hente chese otumi nye straightforward chese oba begu oba ni masesa de ageden anam so magana for dodo na de omo comment ba asa na meko Ghana for ade interest no kai see social media handles ni nyina no Xposed GH enti beba omo de aso be subscribe to our YouTube channel adomebu no aboso se na be ya bibiara e betu no ona oye kane a onsa ebeka
ebusia for Ghana for ni bi edi omadenche edi aba kase enam we nyama nkitinkiti bi hu sei ena ema mbema etumi wu kwasi ya wo sa no esa so ba no ne ndada no sinti woni nada na de wu gu ne ni ase ede nam sa so no ba no no so yina komam no yi na de nyina mu wadi ase e no ba ko gina kwa ho no aburunjia kwanta waburunjia ai fa na mo wo meka me kiro eya ya sinti mba de omu ni suban yo we nyina aka nyama no hu bi ebusia fa Ghana fo ni bi so esan so kaka se ai eya de Flatelo na mo wo se yetumi mane ka ne ho eben bema esan so ye ka oba pa Flatelo eyo ba onye bema Ghana fa de ncho mo de aba de dodo na no mo de aba betu monte so ebusia fa nti so bon ho mo de anefo ade nchire efeto ho se de be ya branye abra no nyina betumi akenkan ede ama Kaisi social media handles ni nyina no Xposed GH into baba ho mo de ase obe subscribe to our YouTube channel adomebo no aboso se na be ya bibiara ya beto ho no ono aye kane ya onsabeka me cameraman ya Amuzu Derek and I'm director and me chief editor Mr. Asante eya dia wo hia mo abonti abomi sambrane na frame ohime cha oyikwan